Abusaya sansu edin shemu ewa hebiem na make house ha egusaye emergency Ghana TV ebusambe ka story bi amede ebel efa ye mami bi odi na we wosem ebe pie mu ewo Losin TV na asem odi ba ne se na ne ba ene ne na fufuo edi agro na mistakenly baako edi mpaboa ebo ni banani na omukọ hospital ma doctor ni no suggest say surgery na eso mo ya akura ni nani mami ni ejitu mu ma surgery ba so na 1 week later na mami tire mu 1 week later no the we a osife hu akura ni nani no na nani enje ho na odi be pie mu wo Losin TV adofo aboa eni ntini ye the update no afen so update full so etwa so nti ensem ani enko dey go share video no mo be kaya yankasa ye ba ye baby girl me friend baby Lydia ne maame de ne ba ebusu ne masiri o chese loss na fisem ye tiefo eni ahwefo odo ada ye bomu amoje ye so no ebi ne ayeyi o na ye da ase a ne de matwedi ampo ne de amamo a mu donate de boa dwumadie no ebusu baby Lydia ba ya na nani mpacho black and white no ne ebetimi aka ye ho kakra na nani na eha no oya kraketo a omudi agro na empaboa ebo nani empaboa ne bo nani no omkoye ne surgery eyi nani efri tokuro ni mu eti wonam onyina akra ne sabio na nani baako enim nani baako efri ajanka wode be ne nam ho saade abo ne bra ye hu de ye baby Lydia eni na asan ahohore ahono potwe ko apia bonten ya na ehu behia so omosan ye ne surgery na oba tan wo so oboboboboba jese okukuru a hwitim na abetie nti ode bedan ye na tiefo ne ahwefo madam ye gigi sika yakwa akoye surgery ediama baby Lydia mama ente sen radiadum ye ho ye na muswe nyame adum bie wa no kasa mama ese Lydia ho te sen ba cha ne ho ye pa wasre ada oba ha chese wesu sese die na esie amani age pa tene baby a ne plaster no wo no if na ni hwe the other side na tene baby a plaster no wo no oh my god ya ye surgery na wie die na esie chiri bacho omaya man desia no ho atono da mo ase yada se Losin FM for yada mo nyina ase yada ahwesofo a omotie ya mo boa ya nyame hira mo onyame nya obi akoma so de no ma obi ankwatenten ne ahoden yada obi bia ase se mo boa Lydia nya ne nkwa yada nyame ase eda se Lydia time a day na mo ba ha no producer mpacho se mo benya black and white na mo de atoso ama day na mo ba ye no na Lydia esukura na sebe moja fri na nini mu moja fri mu eba so ne de ba mi hunza wo siri say da o ena mani age o mani age ametietie amani amafam de medamu nyina ase ene ahwefo ne tiefo obia nyame hire obia se mo boa Lydia ma wanya na hoto ene oba odi agro sa yini si form ame kamama ya na de akọ ne ho amam yini si form chese ne mani age Lydia my girl my darling Lydia nante ko echiri ho bra echiri ha wachi ho wo wachi ho won fa wo side jana nsa na mehwe Lydia akọ ne bra sign bra sign bra wow chese onu ehu ade enante kama say dressing no ya moko ne how many days pa 3 days send no moko ye dressing nti o chena mo besan yakọ scans na ese otwitwa ni nyina no ebi akam ayese mutwa anase mo wie scans no akaba akọ yese da ben onyanka omunya mamu date all right abusuanti Lydia ne update no ene de amamoda me ka sika ye tua wa ha sei sika ye donate no ye de ye adwuma no de amamo ye be hye mani monyam o memete he obi ye sika ni wa medida ye be hye mani monyam na ya hye nyankopon so ani monyam abusuan Lydia ni no mene Dr. Penny edi nkomo e ma ne kire mu se ye twen ama surgery na wo moye edi yi eti producer still black and white mo anya nto so ankai me ye twen na surgery no ekuro ni wu a na wo mo de ani
eno no doctors in the can be almost pros ho take den de just brofo te aha we say ani o sei ena na lead ani no etie sei enye easy black and white kura untimi nyina no technicians and so said o masi azumi ade no meyam kura ahye me abusia sei na na etie o sei ena nani netie life changer rama mayborn hair froko life changer you stubborn o say the idea no mama mama girl me fancy say MFK dey mo munyo mo mi di machia o monye eti baby Lydia eni ni na be toso chese toso kakra bi no ye free so because na no den Lydia eti say twe ni ben na no mama twe ade no ko form aha twe mama Lydia eti say ye fro say Lydia dey Lydia mbama kagu ade no me pe de wo ye no ye fro Lydia dey Kasa gum ya fro Lydia den Lydia mbam kasa oba pa Lydia kasa madam fo kasa ya fro Lydia den Lydia mbam ye wie wani na wo be ko school ate why so be ko school ye wie be mo ko school na wanyini abaye doctor na won so wa ba be hwe wo mo mani yo mo ya ate nyame nshira no ma nyini meye pani panti Lydia maame ye beto so adi nkomo wa chiro nti the doctors kan se nani no se kuro ni wuwie a wo mo de eni foforo be hye ho but eno no ehu ade so he ne maame ne sra wo sre Lydia so ne dokono ma Lydia we name one dokono ni kuruma why did you light your cocoa and no so your mari cocoa na just okay bro ni ma ye de nyame asema we di kuruma and wo die no Lydia maame twemi abontin we ye beto aso why ye tiefo ne yahwefo be kai a papa bi bo refi ha na untumi home se mo be kai pa na ne home no ya botokuru wo ne minim ha na no home fa na ya rehosem na etiefo ne ahwefo moa ye se ye beboa ma papa yi akoye surgery a doctor ahye se obetumi aye ama wa home afa ne hwinim ene nanum a ebetumi aboa no mo muanti doctor say ansa na obeye sa surgery no gise papa no oji moja maako nkotoa maako nan me no ka sei sese wajimu miensa ama nakabako na se yewie no a ansa na surgery na doctor eka esi mo ma papa ne na so na yen ka kan hu se papa we yasem ene ye kan ye ni die mu ada se brefo mo ma papa ne na so maye why eda to aso ma me aha enti na miensa no de waje awi aka baako na se nyame adom na oje baako no a na chesafi ama doctor ho kwan se onye surgery na oda hospital ni nie boja na ye boni nyina no ye wo ha nyina ne ye video calls ene ne kasa no pay me na kasa wo se ne ho ye but still just say ye bo moja na elder say ebedu level say just say bo moja nan ansa na etimi ye surgery na chesa anu odin ti papa na me pie fi ha ama tiefo ne ahwefo mo ho do eni adoye amoye na nka papa bia nkenne onti ase nyame nshira mo da ne da tiefo me da mo ase mi nyame nshira mo eja John eja John e da ho no ba mfempa ma wonso ya beda wase no kure ne se efisam dwumadie nyame na mo so boa nipa bebre efise se nipa no de ha no bana obekana sam no ase de eto wakoma so ma oboa no eno na ma ka tiefo nso akoma mo nso ye omo fam de e de boa program no se ebusia internal story amede ebrem no e na yekọ share enhu update no eba sisia no asida kese enko emfa mo bibio yi ni sika e de boa yen sanso e na MFK ni team sanso e na asida kese enko emfa my emergency Ghana TV ahwefo a omonso eyi omusika e de boa yen na meka osa ha egusa emergency Ghana TV shane so be subscribe na wa like now do comment so aba comment section as keche mami esi Anderson eni midin ye be sanso edi nhyiemu e wa hebi